Fifilawa te whaatala whātu e lo tātu e tunu ule amatango le nei fwoi vai aso fau e le whao pōponga le nei o tala fau mai Sāmoa o se mai e le whaafonga. Ao lumana i eile whaamana tui no le aso whaapito mō tina o le lololangi na whaatala no i nei nisi o tina tato o le atunu o e se porka lame wa wha autuina le ngana Peritania le Resilient Spirit Project o le Portraits of Samoa Women Warriors. E au fia le fionga le titai o le atunu o le fionga fia mena o mi mata awha e son fina ngalo le tele ulu i tau o lo fia ngai maia. Sa whaatala no ina le nei porka lame e le tamaitai sa avea matau sala o Samoa mal Pasifika Verona Parker na i fsiringie le fionga fia me e le malosi po o le loto tele e ono avea mo wha malosi au le tele tina o le atunu o. Ya ese atari ni ma para uli o tangata. Ai ilo wata o file foi le mele o loto tele po le loto e pei e fa vai lunga mua o le ato toa o lo la mona fa tangata a i mea e foi le fa vai nai ya lo lang mai atonu awai e le se vale se vale asi se va pe o le to pe fai atu amela o le to ai o to o le courage ya e le fa pe e o se me fa o ngai te bium ai la vata ni e lu te winai ya le soifua ya pe to ina fo ya pe o te minai tau sa ili ai ya to rangale o le lotu tele tonu al par mene ai mo ai mesele tu pa poli tu vai te matai ya o te lo to sanga i lo u fale tu pa mene pe na o pe to rua ya to fo lo le o to ya le wana ya tu i le to lima ma to ai i foi le o se tu langa foi le mati le tila a pe no fa pe i le to tele o intamata i tono pale ai o me no langona i la vai uia lo toa ma lo tele ona o le anga ba ai la una tasia o mai yesu yo le parmen o matai Samoa o se tasi o lui tau tele na ta ua le fionga fia me na uru fale atua i le pale me ne lona lua se fulma le fitu o tau sanga ma loto loto i e whainga apu whai o le malo o loo iai matai mātutu o le atunu o le pāle mene. O niso sui te mai tai sa whatala noina e au fiei le fionga mata awha whaatino o tumapu o se te mai tai e iai ngase tu mau le soifua le fionga vai ma se noo sita mātel ma se tasi o alo te mai tai na veo se sui o whanau. O Samoa le unua i atunu o le Pasifika le ua whaamnia ina nei lalo fesoaswani whaavau malo a le United Nations po le FAO e fesoaswani tau se leni e fesoaswani e vaenga tau whaatuanga. O le vaiaso o mawai sa whaalau i loa i le porkalame o le tui nā to Samoa i lalo o whainga paanga o porkalame nei whaatupeina i le 2 miliona tala Amerika. O le whanaunau ta inga lavo nei porkalame e mawhai unu na ia le tu mau o le saunga le mo o whaatoanga le anga i atu le lumana i maona lu i tau e na ia mauti nolo o saunga le mo mamanuia se atunu e tu langa tau i tau mawhai le ele whapea foi o ngā sami e lu i tau te tele o swingo le tau wa fia i le seo manga. Wa tauli mai ne se sauninga whaapitoa le au mamalu le malo Samoa le fionga tui ma le whano wha le toa swalo vi le lua tu sita o loa le mpaso le malo Estonia i Samoa, le waloa ia le ngā lulue whaatasi mo lo tātou o tunu. Le sawi maila na fesoaswani mo Samoa i lalo o fesoaswani o malo au whaatasi na amatamai le aso lua se fulmalitoru Januari le lua whemalihiva i lona ofisa i au se tālia. O le atunu e Estonia, sa ilu na sao leo na ia leo le whaatawai no leo o atunu o le Pasifika e au fie me Samoa, e le sao whainga te tai o malo te telo lo langi, mo le sao le tonga ma le file mo, ai meise le puinga, ma le amana ia pe whaata waina, o le aia te tau o tangata soifua.
Ma o tui nā tu fo i le fionga leo ma malu le malo Samoa, tu si pasi o le li o Rainhold e aloa ia i loa le ngā lulue whaapa anga malo tātu o tenu, e fiso swani whaavao malo. O tala ia mai sa momo le ni aso, man wia lo tātu o tenu, whasoi foia.